pusti to u ruci, tako i akcija. A di je osmih bio sada? Dobar dan. Što dobar dan? Što za vaš čovjek? Ja dobar dan, evo te. Još više. 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 Tiho! To. Da. Pazi i akcija, ajmo! Antoni, nemoj gledat u kameru dok hodaš. Kako misliš ti da gledam? Ispred sebe jebem to. Ovaj gledaš ti ideš. Ida gleda. Ovo. Znači nemoj tako ruke, molim te, ko da si tjelohranitelj držati. Malo kao Marinu iza leđa pa rukom naprijed, izvolite, prođite i tako nešto. Malo igraj. Ajde malo veselja. Marina, ti si u svojoj kući, razumiješ? Bravo Marina, odlično je bilo. Ej, brojke i slova i vi niste loši. Može ti Veno pokazivati. Veno, ti ne pokazao. Veno, u grob ćeš me otjerat. Pa nemoj ti pokazivati, prodao si joj to već. Kraće? Još kraće. Još kraće. Jeste dobro? Jeste umorni od toga? Nas nešto boli, da ćete vode? Português, acciones! E o quê, pá? Eure. Pola sata kasnije dok se vam sjela, ajmo još jedan. Stop, polazimo za nas. Bogom, dođe sutra u 6. Ajde, ljudi, bog.